مجلسا سوریای دموکراتیک کنگره خویا چارمین لدار دخه و نخشارەیەکە چارەسەریە پێشکەش دکە. ڕۆژە 20 کانونا پێشین لە باژارێ ڕەقایê کۆنگرە هات لەدارخستن. دوێ کۆنگرەیەدا ڕەشنویسا نەخشارەیە مەسەدەیە هات ئەرێکردن و لە گۆڕ چەند بەندên wê. دیالۆگا سووریایی چارەسەریە هەری باش ئا کریزەیە. سیستەمەکە نەناوەندی لە سووریایê پێک وەرە و ناوەند jî برۆلا rêvebirinê rabe. Di heman kongreyê de li şûna Riyad Derrar û Emîna Umer, Leyla Qehreman û Mehmûd Almuslit bûn hevserokên Mesedeyê. Gereke serweriya Sûriyayê were parastin. Mesedeyê de encamnameya xwe de got ku dê ji bo danûstandinên hundirîn ên Sûriyayê xebateke mezin bikin û ji mafê wan e serweriya welatê xwe vegerînin. Her wekî balkişan li ser planên li dij gelê Sûriyayê û got ku gereke hemû planên guhertina demografîk û koçberkirina şêniyên resen bên redkirin. Li tanişta vê jî dê Mesede peywendiyên xwe li gel welatên xwedî bandor nexwasim di krîza Sûriyayê de dom bike.